Info Podcast. Poštovani slušalci, dobar dan. Ponekad uvek neki evropski lider ponese titulu lidera koji je najduže na vlasti. S druge strane, imate i onu neslavnu titulu lidera koji je najduže u opoziciji. Vrlo retko je ta titula objedinjena u jednoj osobi. Viktor Orban je evropski državnik, kad kažem evropski, mislim prvenstveno Evropsku uniju, naravno to da ne bude kasnije zabune, da ne bude komentara, znači državnik u Evropskoj uniji koji ima najduži staž i na vlasti i u opoziciji. I kada Viktor Orban onda nešto u tom slučaju kaže, vredi saslušati. A gde i kada Viktor Orban najviše govori? Pa najviše govori na Radio Košutu, to govori jednom nedeljno, ali gde govori one najbitnije stvari? To je ono što je obično uvek bilo malo zakulisano, malo manje se znalo o tome. Jedan od najznačajnijih datuma u kalendaru političko Mađarske je letnji kamp Fidesa u Rumuniji. A to je letnji kamp Fidesa koji često je bio prst u oko rumunskim vlastima. Znate za sav onaj spor između Mađarske i Rumunije oko Transilvanije, Karpata i svega toga. I Viktor Orban insistirao, oni tamo drže politički kamp Fidesa već dosta dugo vremena unazad, sve mađarski politički kamp. Kad kažemo sve mađarski, to znači sve stranke iz okruženja Mađarske koje predstavljaju mađarsku nacionalnu manjinu i naravno sve su bliske Fidesu, svi se nalaze jednom godišnje u tom kampu. Popularno nazvan kamp među medvedima, pošto taj deo Rumunije je dosta poznat po medvedima. Naravno, tamo ima i predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara iz Vojvodine, iz Hrvatske, Slovačke, Mađara iz Rumunije. Budu i gosti iz inostranstva, pre je bilo dosta onako poznato da dolaze gosti iz Višegradske grupe, sada od sloma mađarsko-poljskih odnosa malo ređe, ali stvari u tome da na tom kampu možete čuti neke od najzanimljivijih i moglo bi se reći najznačajnijih crtica mađarske politike, šta se radi u Mađarskoj i šta planira se radi. Ono zašto je ovaj kamp bio posebno zanimljiv ove godine. Mogu vam reći da je govor Viktora Orbana, predavanje Viktora Orbana na tom kampu ove godine bilo izuzetno otvoreno. Toliko kažemo čak neuobičajeno otvoreno za nekog političara tog kalibra. Postoje indicije da Viktor možda priprema nekog za svog naslednika, o tome možemo govoriti u nekoj od kasnijih epizoda i slično, ali činjenica da je postao nekako neuobičajeno otvoren, tako da to se negde poklapa u tome. Sad, šta je Viktor rekao na tom kampu? Pa prvo što je rekao jeste da prave TŽV vezu s Bukureštom. Pošto je prošle godine dobio diplomatski demarš od Bukurešta za stvari koje je tamo izrekao, ove godine su otišli tamo u prijateljskim odnosima i dogovorena je TŽV veza Budimpešta-Bukurešt. To je nekako onako značajno za pomenuti, čisto da idemo otopljavanje tih odnosa, ali ono što je mnogo zanimljivije jeste njegov pregled trenutne situacije u Evropi, njegova mirovna misija, ali najbitnije ono kako on vidi Evropu posle rata u Ukrajini. Pa ajte da krenemo. Mirovna misija, Viktor je tu u svom govoru opisao da on to vidi kao svoju neku hrišćansku dužnost. Mislim, znate i sami koliko je bio izložen paljbi što iz Brisela, što sa zapada, generalno tih liberalnih krugova, kako se usudio da ode u Kijev, pa u Moskvu, pa u Peking, pa izdajnik Evrope. Ne, on to ne vidi tako i moram reći da je ovdje donekle u pravu, s obzirom da su, i to on sam pomenuo, u toku pregovori SAD-a i Rusije na nivou ministara odbrane, Švajcarske i Rusije na nivou ministara spoljnih poslova, Zelenski konačno pričao sa Trumpom, Kuleba, ukrajinski ministar spoljnih poslova, pričao sa Pekingom, bio u Pekingu. Znači, Viktor je tu primijetio i to kaže, krenulo je. Ne, daleko ne nazire se još uvek kraj rata, ali krenulo je da se nazire negde neki obrisi da će se možda završiti. Šta su posledice rata, kako ih Viktor Orban vidi i kako ih je izložio i ostalima? I šta posle rata? Doduše govorim tu i ulozi Mađarske u svemu tome, ali to nije ono što nas toliko interesuje, čisto zato što nas nije pomenuo u negativnom kontekstu i da ima neke aspiracije, to vam mogu reći odmah. Šta više, išao je skroz obrnuto, mala Mađarska sa Mađarima okolo, ali opet. Kaže, brutalna realnost rata s kojom Evropa do sad nije bila upoznata je slomila sve one predrasude što se tiču teorija zavere, što se tiče medijskog nametanja, što se tiče onog što je statistika sakrivala. Brutalna realnost rata je sve to strgla, sakrila. Evropa je opet izložena sa ratom. Evropa je izložena sa ratom za koji nije bila ni za jedan rat Evropa nije bila spremna na svom tlu. Ali moraju sad da pogledaju istini u oči, više nemaju za čega da se sakriju, nemaju kako da se sakriju. Prvi problem tu je što svako misli da može da pobedi. Ukrajinci veruju u svoju borbu i doduše oni su i to dokazali. Produžili su taj rat duže nego što je bilo ko očekivao.
Oni veruju u ispravnost te svoje borbe da oni moraju da vrate sve svoje teritorije koje pripadaju Ukrajini, prirodno. Rusi sa druge strane su uvereni da moraju napraviti neki buffer između sebe i NATO pakta. Bili su izagrani nakon 4+2 dogovora oko ujedinjenja Nemačke da se neće NATO pakt širiti na istok, NATO pakt se širio na istok, Rusi više ništa ne veruju. Rusi su sada našli su u tome da je njihova isto borba ispravna zato što oni moraju da otklone NATO što dalje od sebe. Da Ukrajina ušla u NATO, to bi bilo, mislim, kako da kažem, kraj neke politike Rusije u bližem okruženju. A problem broj 2. SAD je fokusira na Kinu. Kina navodno podržava Rusiju. Ako je to tako, možda jeste, možda nije, da kažemo da jeste, zašto onda teramo da se te dve velike supersile, SAD s jedne strane i Kina s druge strane, teramo ih u direktan sukob, i to ih teramo u direktan sukob na tlu Evrope? Nesumnjivo da će doći do nekog sukoba razračunjavanja između Narodne republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ali zašto to mora biti na tlu Evrope? Zašto Evropa toliko na tom insistira? Vrlo nezgodno, vrlo za Evropu. Treća stvar, isto govorili smo o toj borbi Ukrajine i šta je tu bio problem? Ukrajina je ponovo pronađena. Ukrajina je sebe videla od raspada Sovjetskog saveza, Ukrajina je sebe videla kao buffer zonu i oni su kopnili zbog toga. Oni nisu imali nikakvu budućnost, nikakvu perspektivu, oni su tu postavili da bi bili ta neka buffer zona između Evrope i s jedne strane i Rusije sa druge. I kako možete u tome da pronađete sebe? Šta, služite da biste samo postali kao tampon zona između nekog? Ukrajina sada sebe vidi na drugi način. Ukrajina sada sebe vidi kao istočnu granicu Evrope. Oni sad sebe vide kao deo zapadnog sveta, kao krajine Evrope na istoku. Problem, Viktor to naglašava, jeste što su Ukrajinci vrlo agresivni u tome da im se taj status prizna i da ih svi drugi isto tako vide. Možda ih ne vide svi tako, možda ne misle svi da Ukrajina treba bude krajina i da iza njih ne bude ničeg s čime bi Evropa trebala priča, da postoji, da komunicira. Drugi problem je pogrešna percepcija Rusije. A Rusi su, to smo već i pričali, naučili na svojim greškama 2014. Rusi su se odvojili od evropskog sistema, a što se tiče plaćanja, što se tiče lanaca snabdevanja, koliko god da su mogli. Tako da sastanci u Briselu koji su na početku delovali vrlo nekako onako orvelovski, gde su svi mislili da će to sve biti vrlo brzo gotovo, da će sankcijama na SWIFT Rusija pasti na kolena i slično, nisu se desili. I tu Viktor citira Mikea Tysona: svako ima plan dok ne dobije prvi udarac u usta. Tako i plan Evropske unije za razračunavanje s Rusijom skroz propao. Drugi problem, Evropa nema svoju politiku. Evropa slepo i poslušno prati politiku SAD-a, reči Viktora Orbana, ne moje, tako da molim vas. Također njegove reči su, to se najbolje vidi na Severnom toku 2, gde su Nemci prećutali i prešli apsolutno preko terorističkog akta sabotaže njihovoj suverenoj teritoriji. Pazite, pričamo o Nemačkoj koja je stub Evropske unije, najveća ekonomija, najveća država Evrope, ćuti poslušno kad neko izvede ogroman teroristički akt na tlu njihove zemlje, ali to nije prvi put da su oćutali. Podsjeća nas da su Nemci oćutali kada se otkrilo za prisluškivanje telefona Angele Merkel uz podršku Danaca. Prisluškivanje koje su Amerikanci napravili uz podršku Danaca. To je bilo za vreme administracije Baracka Obame, ako se ja dobro sećam. Šta je tu dalje problem sa Evropom? Pa sad ovdje dolazimo neke ključne stvari kako on to vidi. Evropa, i to smo svi koji god se ikad bavio Evropskom unijom i začecima i evrointegracijama, Evropa je zamišljena kao osa Paris-Berlin. Osa Paris-Berlin je sada slomljena. Osa Paris-Berlin više ne postoji u tom značaju u kojem je postojala. Nova osa je London, Varšava, Kijev, Baltičke države. Pazite, ako Viktor daje za to primjer, recimo opet Nemaca Scholza, koji kaže da je protiv sankcija, da bi onda posle 2 nedelje on prvi uvodio sankcije. Koji kaže da će Ukrajinu slati šlemove, a onda vrlo brzo nakon toga šalji tenkove. Sad pitanje je da li tu američki kancelar ima slične probleme kao što ima predsjednik SAD-a trenutni, ili je nešto drugo u pitanju. Argumentacija je da je nešto drugo u pitanju zato što i dalje Nemačka, opet kažem, najveća država Evrope, motor Evrope, mora da sluša nekog drugog. Nisu u stanju da vode samostalnu politiku ili nije dozvoljeno. Za obilazak ose Berlin-Pariz je stara ideja, da kažemo iz 19. veka. To je poljska ideja.
Poljacima koji su bili u situaciji koja je bila namenjena Ukrajini, da bude tampon zona, to se nije sviđalo. Zato što s jedne strane imate Veliku Rusiju, s druge strane imate Berlin. Oni su gledali kako to da zaobiđu. Kasnije, nakon stvaranja Evropske unije posle Drugog svjetskog rata i formiranja ose Pariz, Berlin, Varšava je opet osetila, kad su ušli u Evropsku uniju, oni su opet osetili da su oni tu u zapećku, da su oni ti koji treba budu ta tampon zona. Zato su gledali kako na bilo koji način da zaobiđu osu Berlin-Pariz. A to do sad nije bilo moguće. Sada, kako se to vidi iz centralne Evrope, postaje možda moguće ili možda Poljaci imaju utisak da mogu da zaobiđu osu Berlin-Pariz i da naprave osu London-Varšava i dalje na istok, zato što pod jedan, Nemci sami uništavaju svoju svetsku ekonomiju, Poljaci misle da mogu da ih prestignu u ekonomiji. Niko ne misli da je to realno sem samih Poljaka. S druge strane, Rusija oslabila i to od uvek bio cilj Varšave, slaba Rusija. Oni sad negde su vidjeli tu svoju putanju, taj neki put koji mogu da pođu, a mišljenje i moje i Viktorovo je da su se oni tu možda malo zaigrali. Doduše, vidite ovako, Poljska trenutno ima drugu najveću vojsku u Evropi nakon Francuske. Poljska izdvaja 5% svog BDP-a na odbranu. Posle Kijeva to je najviše u Evropi. Rusija jeste oslabljena ovim ratom, Nemačka jeste osakvaćena tim zelenim politikama i uništavanjem sopstvene industrije, gašenjem nuklearki. Istina je da oni bolji scenarij od ovog nisu mogli da zamisle za to što su htjeli da sprovedu u stvarnost. Opet i dalje mislim da su se precenili daleko od toga da sad mi podcenjujemo Poljsku. Ali i dalje ne mislim da je Poljska u stanju da zaobiđe Nemačku što se tiče privrede i ekonomije, a i dalje ne mislim da je Poljska u stanju baš da izađe na crtu Rusiji. Mislim, jesmo vidjeli svašta Ukrajine, ali opet zaboravljate da je Rusija nuklearna sila. Sudbina Višegradske grupe. Višegradska grupa je, po Viktorovim rečima, zamišljena kao grupa zemalja centralne Evrope koja priznaje postojanje jakog Berlina i priznaje postojanje jake Moskve i shvata da zemlje centralne Evrope moraju raditi zajedno da bi mogli da se održe kao jedan jedinstveni entitet između ta dva jaka pola. Sad, Poljaci su izašli iz toga, nisu zvanično izašli, nego su se distancirali, ali Viktorovo viđenje je da će se oni, kad shvate da su pogrešili, da će se vratiti, da ih treba prihvatiti i bratski prigrliti. Da li on to misli sad zbog trenutnih problema, previranja u Poljskoj, vidjet ćemo, ali nesumnjivo da je desna opcija u Poljskoj i dalje jaka, mada s druge strane ne možemo ni poricati da su Poljaci mnogo odigrali na Amerikance, da su Poljaci pozvali američku vojsku u Poljsku, da Poljaci sve svoje nade polažu u Ameriku. Opet, tu se onda vraćamo onome da su Amerikanci dalje fokusirani na Kinu. Šta se dešava sa Poljacima ako se Amerikanci okrenu i u potpunosti posveti Kini? To je ono gde su možda malo se precenili, ali opet i oni smatraju da imaju vremena do toga još dalje i da mogu donekle da s ovim izdacima u odbranu nadomeste to. Dalji dokaz za slom osovine Berlin-Pariz. Gerhard Schröder i Jacques Chirac su odbili poziv Amerike u napadu na Irak. Danas nemate ni jednog evropskog lidera, sem Orbana, koji je odbio da se apsolutno i bezrezervno svrsta protiv Moskve na stranu Kijeva. Niko. Svi prate samo jednu politiku koja dolazi. I to sad stvara problem. Ključna tema ovdje koju sam htio da vam kažem, dolazimo na kraju sad do te poente. Zapad gubi meku moć. Kad je došlo do ovog raslojavanja, Kina je stala uz Rusiju, bilo očekivano. Severna Koreja je stala uz Rusiju i to je bilo očekivano. Iran je stao uz Rusiju, a opet setite se kakve su istorijske okolnosti imali Iran i Rusija. To nije bilo toliko očekivano. Indija, najveća svetska demokratija, stoji uz Rusiju. To je tek bio šok za čitav svijet. Turska, koja je članica NATO-a, nije se bezrezervno svrstala u Zapad i uz NATO. To je bio pogotovo šok za NATO. A onda imate čitav islamski svijet koji u Rusiju gleda kao partnera. Ne kao pretnju, ne kao neprijatelja, nego kao partnera. Islamski svijet gleda kao pretnju neprijatelju nekog drugog. To nije Rusija. Zapad gubi bitku zato što odbacuje koncept nacionalne države. Zapad pokušava, zapadna Evropa, kad kažemo zapad u ovom kontekstu mislimo na zapadnu Evropu, pokušavaju opet sa nekim eksperimentom
Mađari ga se boje, oni su imali daleko drugačije iskustvo komunizma od nas. Ni naše nije bilo, Bog zna šta, sjajno, ali njihovo je bilo daleko gore. Oni se boje tih komunističkih eksperimenata nadnacionalnih država, nečega čemu se vidi da Evropska unija pokušava da stremi. Ali tu dolazim do onog ključnog problema. Vi da biste gradili državu morate graditi na zajedničkoj istoriji. Dobro, toga u Evropi postoji, ali nije baš to zajednička istorija na kojoj gradite. To su mahom ratovi jedni protiv drugih, a ne zajedno protiv nekog. Ili na zajedničkoj kulturi. U Evropi ne postoji zajednička kultura. Svaka država u Evropi ima svoju kulturu 1000 godina građenu i duže. Negde kraće, negde duže, ali postoje dosta različite kulture. Šta je onda tu mogućnost? Mogućnost je uvoz i nametanje ove nove leve neoliberalne kulture, kako smo mogli da vidimo recimo na otvaranjima olimpijskih igara u Parizu. Zamena evropske kulture sa tim nekim novim amalgamom nekog ultraliberalnog stanovišta, tih svih novih pomodarstava što dolaze sa zapada, i to ono čega se u Fidesu boje. Toliko toga za ovaj put. Nada se da je bilo zanimljivo slušati kako razmišljaju naši severni susedi i gde oni vide da će sve ovo ići u nekom narednom periodu. Hvala vam puno, čujemo se sljedeći put. Info podcast.